Mismo el General Manager del National Housing Authority Marcelo Escalada Eliabla kay sisigina Policía del Diila Ahensya hindi libre el magakasa kaya planta el NHA para con el maga IDPs. En koneksyon con este abla si Escalada kay tene ki ay pagapropyo kantidad el maga IDPs na NHA en cambio con el casa kaya konstruhi el ahensya para kanila. The NHA policy is really all of the resettlement sites are recoverable. I-recover nila. Ang libre lang, ang bahay, i-recover nila yung land dev as well as yung land acquisition. You will be paying only 200 pesos after 5 years. And after 30 years, it will only reach 1,000 30 years from now. Según con Escalada, taas con este el NHA a ver para poder sila recobri con el fondo y pone sila na housing project. En esta manera, puede sila usa con este otra vez para na otro housing project para con otro pamaga beneficiario na futuro. Now, the reasons being why we need to recover is that pag urbanization becomes a phenomenon, a natural flow of event, marami talagang pupunta sa syudad na walang bahay. And that is also a preparation for the housing of another informal settler, of another victim of calamity, which will not also deplete the resources of NHA. That is the philosophy behind why we need to recover. So that by the time comes in 2030, 2040, 2050, may pera pa ang NHA through our corporate funds and the General Appropriations Act to build housing units like this. That is the philosophy behind. Kasi kung di mo i-recover, wala nang pera ang NHA. Pero question na con este el Consejal Jimmy Villaflores. Según con Villaflores, no hay cosa debe recubrir fondo el NHA desde el Z3R project por causa que hindi regular fondo del NHA el ya usana proyecto. Si Villaflores ya habla ya aloca fondo cerca 3 billion de peso el antes presidente del país, Benigno Aquino III, intendido para na Z3R project solamente. In the first place, the budget used for C3R is not coming from NHA regular budget. It comes from the special fund, yadali si Pinoy at 3.2 billion for C3R. So there's no reason to gain back. En koneksyon con este, habla si Villaflores kaya pasa resolution el Local Interagency Committee o LIAC que tapidi na NHA para libre adale con el magakasa con el IDPs. Ya pasa también resolution si Villaflores na Consejo Local que ta suporta con el pedido del LIAC. Yes, the council passed a resolution supporting the resolution of the LIAC, the Local Interagency Council. Pasa on resolution si Attorney Jesus Carbon that dali kita libre con el housing units kasi tres man paga kita el units, paga kita el land development o paga kita el purchase del chera, so todo con ese habla kami que dali libre. Mientras tanto, y habla si Escalada, él lleva con este asunto na atención del presidente Rodrigo Duterte. El presidente, según el IDCD, si dale ba libre con el magakasa na IDPs o hindi. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.